Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas sam predstavio jedan termalni monokular. U pitanju je Pard Leopard 480. Dosta puta smo vam predstavljali proizvode kompanije Shenzhen Pard Technologies ili ti skraćeno Pard. Od raznih modela noćnih uređaja 007, A, V, SP i tako dalje, pa sve do clip-on dodataka noćnih i termalnih kao što je FT32 i FD1 i skoro smo vam predstavljali i Pard Panteru 480 samostalni termalni nišan koji je zaista odličan, mogu slobodno kažem najbolji izbor na tržištu u tom cenovnom rangu. Danas vam predstavljamo također jedan termalni uređaj, ali ovoga puta pomoćno sredstvo lovcima za osmatranje, ljubiteljima prirode, lovočuvarskim službama, zašto da ne. U pitanju je termalni monokular Pard Leopard 480. Kao što možete vidjeti odmah u mojoj ruci koliko je to kompaktan zaista uređaj i veoma lagan. Može da bude zaista odlično pomoćno sredstvo kao što možete da vidite u ruci za sve lovce, ljubitelji prirode, lovočuvarske službe i tome slično. Pard Leopard 480 smo dobili na test zahvaljujući Pard Europe i hvalim tom prilikom, a ovaj Pard Leopard možete kupiti naravno kod partnera Pard Europe i uvoznika Parda za Srbiju. Vidite ih upravo na ekranu, to je Super Tane, Green Sport, kao i ovlašćeni servis NV Optics. U svakom slučaju, mi ćemo danas probati da vidimo kako se ove vidi, da li je zaista dobro pomoćno sredstvo za ove grupe koje sam malo pre nabrojao. Probat ćemo ga naravno i po danu, a probat ćemo ga i uveče da probamo da snimimo neku divljač kroz njega u lovištu. Pa hajmo da krenemo sa testom. Evo sada sam ja ovde na 30 metara, ljudska figura, dnevni uslovi naravno. Vidit ćemo i to noću kako je izgleda, ali to je isto, pošto hvata toplotu tela. Na white hot modu smo i kako to izgleda na termalu, izgleda ovako. Kao što možete da vidite kako lepo hvata toplotu tela. Zaista odlično se vidi. Vidite vi upravo i na ekranu kako se vidi ovaj Leopard 480 monokular. Sada ću izvršiti jedan mali test vidljivosti leoparda. Ovo su dnevni uslovi, zaći ćemo uveče naravno, kao što znate, i u prirodu da vidimo neku divljač. Ali stavit ćemo ovaj grejač za ruke, a vidite koliki je u mojoj šaci. Znači, vrlo mali grejač za ruke, hand warmer koji zrači toplotu. To je nešto specijalno, mlak je, onako. Stavit ćemo ga na grudobran, sve oko nas hladno je napolju. Vidjet ćemo recimo na 40 metara kako se vidi, a potići ćemo i na 100 metara da vidimo kako ćemo da vidimo ovaj grejač za ruke. Ajmo da vidimo. Eno ga grejač za ruke, ne vidite ga odavde jer je on ovoliki. Bacio sam ga jednostavno na grudobran. I sada ćemo da vidimo, uvijek gledam sa levim okom zato što mi je levo dominantno. Da vidimo prvo da fokusiramo. Vidi se fantastično. Podesim malo dioptriju za sebe. I evo sada pustit ću vam snimanje. To je bila fotografija, pardon, pogrešio ja dugme. Evo, ide snimak. I vidite ovdje kako se on vidi u vrhu grudobrana na ovom Black Hot modu. Ajmo sada da izmenimo malo modove. Evo ga, Red Hot. Vidite samo on je crven. Imamo In Hot, on je jedini žut. White Hot, Sky, Edge koji ocrtava tople ivice i Black Hot. Pa, red je odličan, In Hot, svi su dobri. Samo ovog Edge-a, Black Hot. I evo, ajmo da zoomiramo.
Zaista, evo nad 16, 22,4 puta uvećanju. Znači, mali grejač za ruke hand warmer. Ok, da prekinem snimanje. Ajmo da vidimo kako se vidi sa 100 metara. Evo smo na 100 metara. Pa naravno da se vidi i na 100 metara. Zoomirat ćemo posle. Zaista se vidi odlično. Da ja samo zoomiram i da napravim fokus, pa ću da vam pustim snimanje da vi vidite. Evo ovako. Sada smo na uvećanju u njegovom fabričkom 2,5 puta. Idemo snimanje. Evo ide snimak. Vidite na White Hot kako sija dole na 100 metara onaj mali hand warmer. Ajmo da promenimo modove. Sky. I na Sky sija lepo. Edge. Ja kažem Edge je meni nešto ok. Black Hot. Vidi se isto odlično. Red Hot. Kao što možete vidite, sve je samo je on crven. In Hot. Samo je on naravno žut. I White Hot. Evo da zoomiramo. 5,6. 16,8. Još malo treba fokusirati, ali nema veze za snimak, sad ovdje nije bitno. I 2,8. Zaista vidite kako se vidi fantastično. Ne može da mu promakne ni jedan izvor toplote ovom Leopardu 480. Fantastično se vidi. Ok, zadržimo. Ok, prekidamo snimanje. Vidjeli ste vi naravno, apsolutno. Ajmo dalje. Evo ako da uhvatimo malo kroz sam monokular, malo je teže to uz pomoć kamere, ali da vidite čisto kako izgleda meni. Evo kao što možete da vidite kako izgleda meni, uđete na dugme za meni koje ste vidjeli malo pre na stolu i sada možete da scrollujete kroz meni. Imate image setting, display brightness, range unit selection, gyroscope, scene, picture in picture, shutter, hot track, automatsko isključivanje, automatsko snimanje, loop snimanje, da presnima date stamp, da li da snima zvuk ili ne, uključivanje Wi-Fi-a, jezik, datum i vreme, da formatirate karticu, da ispravite mrtve piksele, da vratite na fabrička podešavanja, da upgradeujete software, odnosno firmware i koja je ovo verzija. Kada u nešto želite da uđete, jednostavno pritisnete OK, kao što možete vidite, odaberete opciju koju želite, kažete OK i to je to. Da bi izašli iz meni, samo opet pritisnete dugme meni. Ne znam da li će na snimku uhvatiti sliku u slici, ali evo ona na zoomiranju 2 put brzo pritisnete, imate gore u vrhu ekrana, ne može to da uhvati kamera kao oko, imate sliku u slici, sam zoom. 2 put kliknete, ona se isključi. Kada kupite Pard Leopard, dobijete ga u klasičnoj Pardovoj kutiji, Pardovom pakovanju, koja je zaista dobra i kvalitetna kutija, kao što možete da vidite. Ovdje na kutiji samoj vidite to model Pard Leopard 480 i tako dalje i tako dalje. I kada otvorite, prvo naiđete na garanciju, naravno, uputstvo za upotrebu na raznim jezicima, nema srpski, ali ima engleski jezik. I tu možete da vidite sve funkcije, apsolutno šta i kako. To ono što vama neće biti potrebno, da ću ja to vama danas da sve ispričam. To ćemo da odložimo na stranu, to nam ne treba. I u samoj kutiji dobijate uređaj i ovdje dobijate kabel za punjenje baterije. Baterija je u samom uređaju, morate samo da odlepite sa baterije nalepnicu da bi mogla da radi, pošto je blokirana. Kabel za punjenje ili prebacivanje materijala sa kartice, ukoliko karticu morate posebno kupiti, naravno, ukoliko nemate čitač kartica, i dobijete čak i ovaj, evo mogu da ga izvadim, da vidite nosač bukvalno za na vrat da vam stoji tu. I to je to što dobijete od pakovanja. U pakovanju drugo i ne treba, apsolutno, jer je ovo termalni monokular samo za osmatranje. I naravno tu je sam uređaj koji dolazi sa ovom podešavajućom, ajde tako da kažem, ručicom platnenom za držanje i nošenje u samoj ruci. Ono vam više ništa ne treba, možemo da ga odložimo sa strane i da pogledate ovaj Pard Leopard kako izgleda sa svih strana. Zaista kompaktan
i lep uređaj. Ovo mi se posebno sviđa što ima šrafljenje na stativ, univerzalni šraf. Model Leopard 480. I sada da vidimo, naravno ovde je sam poklopac objektiva. Njegove funkcije koje su, odnosno komande, prvo ovde imate naravno otvaranje, tu vam se nalazi sama baterija, Pardovo 3200 mAh, vrlo dobro poznata Pardova baterija. Ovde vam je mesto za SD karticu, koju sam ja već stavio i videli ste već i neke snimke. Ovde vam je HDMI ulaz i imate C ulaz za prebacivanje materijala, kažem, ili za punjenje same baterije. Ovde je dugme za paljenje i za gašenje. Ovde je podešavanje dioptrije, ukoliko ste malo ćoravi kao ja. I ovde imate fokus za osmatranje, naravno, na različite daljine. Od kontrola vrlo je prosto, vrlo intuitivno, pogotovo ako imate već neki Pard uređaj, neće vam kontrola biti strane apsolutno. Ovde vam je dugme za paljenje, zadržite za paljenje, zadržite za gašenje. Kada se upali, jedan pritisak, kratak na ovo dugme, ide u stand-by mod, da vam ne troši bateriju dok šetate, recimo dok čekate, ako nešto želite da vidite, samo jednom pritisnete, odmah se pali, da ne morate ono zadržavate da čekate da se upali. Opet kad ste završili, pritisnete i tako štedite i samu bateriju. Baterija je bila puna kada sam izvadio i evo još uvek nisam punio. Vidjet ćemo večeras na terenu, ja mislim da neće da se istroši ni 1/3. Zaista baterije im dobro drže. Ovde ste ovo videli za otvaranje i ovde sad imamo 4 dugmića koji ima svako svoju funkciju, neko ima i više funkcija. Ajmo da krenemo prvo od dugmeta, aj tako da ga nazovem broj 1, ovo ovde dugme. Ovo ovde dugme prvo ima funkciju zoomiranja, gašenja Wi-Fi-a, ulaženja u fajlove ili uključivanja slike u slici. Kako? Jednom kada pritisnete, on zoomira, znači zoomirate od 2,8 do 22 i nešto, zaista ima odličan digitalni, nije optički, digitalni zoom, nije optički. Jednom pritisnete, znači zoomirate. Kada pritisnete i zadržite, gasite Wi-Fi koji ste prethodno uključili prilikom ulaska u meni. Videli ste malo pre kako izgleda meni. Ne možete da ga uključite tako, ali tako ga isključujete vrlo lako. Znači, zadržavanjem. Ili ako vam je isključen Wi-Fi, zadržavanjem ulazite u fajlove koje ste snimili pa da možete levo, desno, odnosno gore, dole da ih pregledate na samom terenu dok čekate recimo nešto ukoliko vam je dosadno. I dvoklik uključuje sliku u slici. Znači, dugme ima 3 funkcije. Sledeće ovo gde piše OK, jedan pritisak je potvrđivanje nečega kada ste u meniju, ali ukoliko imate uređaj sa LRF-om, jedan isto pritisak kada ste van menija, uključuje taj laserski daljinomer. Kada zadržite to dugme, kreće snimanje. Da bi ugasili snimanje, zadržite ponovo da se ugasi snimanje i kad uradite dvoklik, radite korekciju šatera. Mada on i automatski je namešten da sam radi korekciju šatera. Treće ovo dugme ovde, kao što možete da ga vidite, ima 2 funkcije. Kada ga pritiskate jednom, u stvari, kada samo jednom pritisnete, onda menjate modove, onaj black hot, red hot, white hot i tako dalje i tako dalje. Kada ga zadržite, slikate sliku i to je to. Nema više, treću funkciju nema. I ovo posljednje dugme dole, kao što možete vidjeti, na njemu je nacrtan meni. Na tom dugmetu ulazite u meni, izlazite iz bilo kog menija ili podmenija i kada duplo pritisnete, menjate scene. Imate scene City, Forest i Rain, kao i na svakom ovom Pardovom noćnom uređaju. Također kada ste u meniju, kada uđete u meni, na ovom i ovom dugmetu idete gore dole, scrollujete kroz meni, na OK potvrđujete ili ti ulazite u podmeni, na dugmetu meniju vraćate se nazad i to je to. Zaista veoma, kažem, intuitivno, pogotovo za neko ko već ima iskustva sa Pard uređajima, veoma prosto, a i ako nemate, evo upravo ste čuli, zaista da je veoma lako snalaziti se i ono što je bitno kada ga uhvatite ovako, u desnoj ruci, naravno nije baš za levoruki, ukoliko u levoj nosite ne može, ali u desnoj ruci, iako sam ja levoruk, nosim ga u desnoj, ali ništa nijem, odnosno gledam sa levim okom. Te sve funkcije, kao što možete vidite, su vam dostupne ovde, sva ta dugmad,
ovim prstom je dostupno paljenje i gašenje ili ti odlaženje u standby mod, a ovim prstima možete pritiskate bilo koju od ovih dugmadi ovde i to je to. Zaista, opet kažem, oduševljen sam koliko je lagan i kompaktan ovaj uređaj. Evo smo sada, kao što smo rekli, da izađemo u prirodu i ovde sam stao i vidim, čini mi se, evo da pustim ovo dugme za snimanje. Ovo sam slikao, pardon. Evo, idemo snimak. Ovo je otprilike poznao teren, ovo je jedan višnjar dole koji je otprilike negde, što vidimo onaj toplotni odraz, je negde na 400 i neki metar otprilike. I vidimo, mislim da je ono jazavac, kao što možete vi da vidite, kada zoomiramo. Da, jazavac. Sada ćemo da promenimo malo palete boja. Evo ga Edge. Evo ga Black Hot. A možda čak i neki mladi šakal. Ne mogu ovdje na 400 metara baš da razaznam, zato što je velika daljina, ali bih rekao, evo vidite vi kako ide i šta je. Evo ga na Red Hot. Znači čak se i kroz ovo grane vidi. Evo ga In Hot. I White Hot. Vidi se odlično na svim. Zoomiramo skroz koliko može. I vratimo nazad. Znači eto kako se vidi. Zaista dobro. Evo, prekinemo snimanje. I ovdje sad na ovom terenu čujemo šakalu u ovoj daljini, ali previše daleko, ne vidimo ih. Pokušat ćemo da usnimimo još nešto. Evo ovdje na oko 400 metara, možda 20-ak ispod sad već, jer se malo mrdnuo. Vidjeli smo, mislim da on ipak mlad šakal, s obzirom kako hoda oprezno. Da je ono mlad šakal, ide pa sedne. Evo naspram stabla višnje koje nije preveliko, otprilike malo više od prosječne visine čoveka, kako izgleda. I zaista velika daljina. Eno tamo imamo put, kao što ste mogli vidjeti magistrala, možda ste samo trenutak da uključim snimanje. Evo ga, magistralni put, možda negdje uspijemo da imamo automobil, to je na preko 2,5 km, ali je sakriveno samim drvećem, ali zaista kvalitet slike je ludilo za uređaj ove klase, zaista. Evo ga, on je i dalje tu, sedi. Ne mrda uopšte. Ali u svakom slučaju zaista se fantastično vidi. Evo idemo dole kuće, to je preko 5-6 km. Zaista odlično. Eno imamo kamion. To je znači na 2,5-3 km vidimo toplotu kamiona. Ok, to je to. Ajmo da pokušamo da nahvatamo još neku divljač. Evo imamo dole dve srne koje su ustale i hodaju polako. Sad ćete ih vidite. Samo da, da uključim snimanje. Evo kako idu polako od nas. A dole imamo još nešto. Ovo je otprilike nekih 150-160 metara. Evo kako ih vidimo. Da je mlade srne. A ovo dole mislim da je zec. Negde na 200 plus metara. I evo kako idu polako od nas. Tačno se prepoznaje bez problema na... Ovo je čak možda ovaj potez i... Eno, dadoše. Hop. Odoše. Ali se vidi zaista odlično. Ovo je možda čak, ja malo preterujem, ovdje smo mi na asfaltnom putu, ovdje je preko 200 metara. I ovo dole je ono nešto malo, ono bi rekao da je zec, ode na 300 metara. Evo kako izgleda slika u slici, ne znam da li to snimi snimak, ali zaista se vidi dobro. Vidimo da li imamo još nešto okolo.
ništa, gore je vinograd. Srne su otišle u gusto rastinje. Samo onaj zec odlazi polako na dole. I to je to. Dobro, to smo snimili tu. Ajmo dalje. Evo sada, kamerman moj je otišao 150 koraka. Sada ću da pustim snimanje. I evo kako se izgleda, ovo simuliramo, recimo koliko koristi ova lovočuvarska služba za detekciju, recimo lovokradica na terenu. Eno kako se vidi on. Evo ga, Sky, Edge, Black Hot, Red Hot, In Hot i opet se vraćamo na White Hot. Zaista to je negde, kažete ga, 120-130 metara otprilike. Evo kako se vidi. Znači vidi se i na kilometar bez ikakvog problema. A ovamo sam video, malo pre prilikom priprema, eno dole neki toplotni odraz, to je negde oko 700-800 metara. Na toj daljini vidi se toplotni odraz, ali ne mogu u žbunu i sve da prepoznam šta je. U svakom slučaju, mogu da kažem da sa ovim malim uređajem za sada impresioniran. Zaista fantastična neka, mogu slobodno da kažem tako, pomoć za razne grupe ljudi, lovce, lovočuvare, ljubitelji prirode i tako dalje. I evo nakon probanja i tokom dana, i u šumi, i u noćnim uslovima, i mogli ste da vidite ono što je bilo zaista zanimljivo, kako se vidi uz pomoć ovako malog uređaja sa senzorom od 480, kako se vidi onaj mali hand warmer, meni je to bilo najimpresivnije i na blizu, aj slobodno tako da kažem, na 30-ak i kusur metara, a kako se vidi i na 100 metara. Kada vidi ovoliko, možete zamisliti kako, odnosno i vi kako bi vidjeli divljač, u svakom slučaju i vidjeli ste. Pard Leopard 480 je zaista jedno odlično pomoćno sredstvo svakom lovcu pre svega, što tiče osmatranja i uočavanja divljači, da ne morate, evo recimo po meni ovo idealno sredstvo za nekog ko već ima neki pard, kao što je ili noćni pard 007, ali neki termalni uređaj, zašto da ne, ne mora stalno da drži pušku i da osmatra ili da skida monokular, pa da osmatra njime pa da ga vraća, jednostavno je puška tu, ovaj ako ste na čeki može čak i na stativu ili u ruci, osmatrate, vidite divljač, uzmete oružje i angažujete. Takođe, zašto da ne i za one koji nemaju ni jedan uređaj, nego love klasično uz pomoć lampe, Pard Leopard 480, uočite divljač, vidite šta, kako, ne morate non stop da palite lampu, ako vam se nešto čini da preplašite divljač, uočite, tek kada znate, vidite da nešto ima, vi upalite lampu i uradite odstrel. Takođe, zašto ne za lovočuvarske službe i tekako zgodna sprava za brojanje divljači, ali i za sprečavanje krivolova. Zašto da ne? Uz pomoć Pard Leoparda uočavate krivolovca koji je na terenu, a ne bi trebao da bude na terenu. Zaista, a sprava toliko kompaktna da staje bukvalno u džep i ako imate i za nošenje oko vrata i za nošenje ovako na ruci, a zaista je lagan, ne oseti se prilikom nošenja. Kvalitet slike ste vidjeli da je zaista na odličnom nivou, opet kažem, ovo je model 480 sa senzorom 480p i imate ga u dve varijante da ga nabavite trenutno u Srbiji, ovakav i sa LRF funkcijom, odnosno sa daljinomerom. Njegova cena u ovoj varijanti bez daljinomera je 166.990 dinara, dok je u funkciji sa daljinomerom, čini mi se, 179.000 dinara. Ako vam treba daljinomer, uzmite varijantu sa daljinomerom, ako ne ovako, u identičan uređaj, samo što jedan ima daljinomer, jedan nema, odnosno taj laser rangefinder LRF. Da li bi vam preporučio za sve ove kategorije koje sam nabrojao, zaista ovo je, slobodno da kažem, najkompaktniji uređaj, najlakši sa ovim kvalitetom slike za ovaj novac koji možete kupiti na tržištu Srbije. To možete naravno uraditi kod uvoznika Parda za Srbiju, vidite upravo na ekranu, to je Super Tane i Green Sport i ovlašćeni servis NV Optics. Topla preporuka za Leopard 480.
Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko volite gledate naše videe, možete nas podržiti preko PayPal i Patreona, linkovi su naravno u opisu ovog videa. Prijavite se na naš kanal na YouTube-u, podelite ovaj video na društvenim mrežama za svojim prijateljima, a mi se sa nekom novom epizodom vidimo sljedeći put.